Mame, serious, amantombazana. Vele awala ndaba nami ngoba anginamali. Hayibo girl bathini kanti? Ukho umuntu esifazana uqamba amanga wathi yamfanela lento. Eyabonakala lento ama-picture uNkulunkulu wami. Kodwa badlalela ngoshava lapha. Badlalela ngoshava shempe uNkulunkulu esinomhlaba. Njobe lenga kulento nje yabona ufaka ikhethini esikipha lesi akasibole kuhle ngemhlaba. Ngoba mhlawumbe yena singahlala kahle kuye shempe. Yabona kudlalwa ngayo ke lensizwa uNkulunkulu wami. Bakithi Doon le Motorola. Ngada bavelanga na bonke. Public toilets in South Africa. Prefer udlala ku GTI. You broke, so you can't afford a personal train. Kopa zonke ntwana. Kaya jambisa nawe kodwa. Yo, I'm just in the neighborhood scrolling. I can go anywhere I want part 2, man. I saw my uncle chopping wood again, man. Uncle chopping wood. Woo! Look at uncle. He's suckling, man. Suckling, man. Look at uncle. He's struggling. Woo! He's suckling, man. He's struggling. Uncle is weak, man. I'm strong, man. I'm better. Look at that. Suckling, man. Look at that. Uncle. Suckling, man. Makhulu John. Suckling. Makhulu. John. Yabo lamntana. Hayi wethu ubusuphotha nini? Hayi umntana. Intoni le? Umntana John yami lo. Yo akambi mntakamba. Hey ngathi ngqokuva inyamakazi. Ukuva inyamakazi. Owapi? Iyakuba mama. Uphi? Kaloku uvezena ngoku. Yabo umveli uyasibonisa ngalo umntana. Oh, inkwenkwe. Ntombi. Tekethisa ngoku kaloku. Hayi ndikwazi utekethisa. Hayi. Kuphi kwayo? Hlala lapha phezulu estradweni. Awusazala kaphumta ngqibozana. Oselusana bethu. Ndo mkhulu. Uzama nice. Inkinga. Jacket LV. Futhi unamacala uthuma nje eSouth Africa. Elamaphepha uthi wefika ngengwenya bese kuba lep jacket le. Wafika ngengwenya. Hayi uyighost yobolele ejele baba. Umntamthetheli. Isibhamu esikhulu. Awuthi ngifuna ukubona inayini la hawu imamzi wakhe soyibuyisela. Yes. Soyibuyisela. Awuthi ngibona inayini oyiphethe la. Cha ake ngitshele imoto. Isibhamu. Awuvezele inayini mali wami. Yini? Hayi. Uphethe. Awuthi ngibona imamzi wakhe. Uphethe in 38. You must be always prepared. Uyithatha blow mkhuba lo.
Sesikusabe kangaka kanti uyasibhedlela. Sesithuke kangaka kanti uzosithusa la. Bazalwane bami, andixoki le ndithethayo. Ndiyafuna uba yinkokheli kulo nyaka. Bendicela la udade wam uthi badala, bendicela noba noko mani uThixo alathumne ungaphelanga lo nyaka. Bengupriest mani, bandijabulishe umjiko nopriest engiphela ke ngoku. That is why bazalwane bami ndisenze izinto ndizenzayo. I'm trying uba uhakhula anike iripoti kwakumpostini uba yeyi nomzalwane msethi makuhlukane abantu abathengelane iy'moto nezindlu uyabona ukuthi wena webhega awuphephile, uyabona ukuthi wena wama-wings ne-chicken dust awuphephile, uyabona kodwa wena wedata awuphephile, wena wekoda wena we-OTP ANC man awasela ancimba i-gardening project Akaisemhle nanku tenta, kaisemhle. Awumhle sayina naswika fusinko. Mr. Price, when I catch you. I-bag ne-seat, same material. Sekandona. Kwenza ibhedi. Ngolhlobo. It's nice to have a money. Yo, bo. Yo. Oh. My man. Yeah, again. Allah, chum. Make a payment right now, man. My time, man. Make a payment. Hey, make a payment. No, Make a payment, bro, man. Ish, money. Hey, what's the doing? Bona, tu kai. 2.5. So. You got the right to remain silent. Anything you say or do can and will be used against you in a court of law. You've got a right to an attorney. If you can't afford one, the state will provide you with the dumbest lawyer on earth. You're under arrest. Hey, uzayophula malume. Ilibulala nguwe nje. Relationship goals bafethu. Exe. Hayi. Hey baby. He Raven. I will be Raven next serial team. Yeah. Veni kimsadi wating. Yes, sezostruggle la mfazi. Skelem. Ungathi thola emaguleni mfo. Ilitye. Usenzani mntase umbhako lo kanye icake. You dropped your son at your mom's house with no change clothes. She toddler wabuya khona umamjiji. Uzima ukwenye level uThenesi. Jesu. Anqala uThenesi. Kuthiwa yaqala uThenesi nje. Konke into lekhalisayo. Zona kuthiwa yaqala uThenesi. Ndim.
Oh bawo ingcobo ezohlala iyingcobo. Hayi ngikhushela manje. Wenjija mnganami. 1 Hey wena manje. 4 Subaleka. Baby! We shake it, hayi phela we shake. Ayisozichithakala. Hey, zawusela into engekhoyo ngoku. Mnganami, kubencingo wengoku. Uveza nami ke wena. Hayi bo! Kubencingo mnganami, kubencingo. Bekunini ngoko mnganami? Wena upress up mnganami uyoshuza. Yeah. Yes. Press up mnganami. Uhlubisela. Mnganami, uyibhekisa ngasebantwini. Press up mnganami bese. Bekunini mnganami? Yes. Vala utshwala buyaphela. Uthi buyaphela umntwana. Abangaqokela ublack bazosichazela ukuthi bayapi. Indlela eyapi mhlawumbe beniya ngakuphi. Mhlawumbe singanibambezeli yabo ohambweni. Mhlawumbe iyapi indlela. Yabo mhlawumbe uhamba nobani singakusiza yabo. Ulahlekelwe yini ya. Senze singase kulahleke into la sekulokuthiwa khona umuntu wayegqoka into ebomvu ongaziyo ukuthi wayehamba nobani yabo ungakhophozeli mawungagqoka lokhoza bathi mase kuphakwa bahamba phambili labantu abangayibamba ngithe phaka kakhulu baba kwenza kahle ubaba uhamba nobani Lahlekile. lapha nivele nathi nizoyihlalela nodwa la ngoba niyayisola manje angithi sishila iteam seniyayisola niyabo manje senizenza abantu akuyona iVIP le bayayisola manje bayibandlulula yabona manje ngiyadlala iforum le abantu nje bayiforum endaweni bathi bazoniqapha nje kodwa phela bazosala sebedla ke ngoba phela abantu nabo sibashayela ihlombe iforum le basuka ezakheni Community forum. Siyabonga kakhulu ngizocela umuntu ahlale endaweni yakhe iforum kubeka ithi forum mhlawumbe engene ngala walifaka phi izinyo lakho students ne ndihleli nomalume wami ndihleli nomamam apha umalume wami lona ukhule sisokola apha besha kwencimo ibi ngumuntu othengisa drugs elisela ayithi kunjalo okay alright ngoba asithi disclaimer ngaqala kwalo andinalwazi disclaimer ngaqala ngisa kanti andinalo endinekhala malume scholarship kaloku esi yabo kwezibila ntuza ngokubalayo abantwana besikolo ngimantana manihlebe nje okay ayihlebisi malume kulayo abantwana besikolo abukele so umalume ke ubi ngumuntu othe oba negusha apha elalini ne ebedingisa ne-drugs anebantu besiphila nge-drugs apha endlini ane wawuzibaphi i-drugs
Ngizokwazi-ke umthweni mntana libanjani. Kaloku uma uba samoyo kuba apha kusezilalini emakhaya. Sikhuliswe nge-drugs mos apha. Kanti sikhuliswa nge-drugs. Malume akasazithandi ngokukhulisa abantu. But ke ngokumalume ke ngoku behamba yaye nasetheni. Ingumntu omane ecela kwaba bantu bathengisa ngomzimba ababhatala. Hey, malume. Yeah, malume. That's hilarious, bafethu. I hope you enjoyed today's video, bafethu. And if you're seeing me for the first time, Kamalam Amani, the channel, I'm bringing you the best of local content. So if that is your thing, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one. Amani, come and vibe with me. Real South Africa is what you see. Funny reactions, hidden gems, culture people, we discovered them. Every journey tells a story true. Welcome to Amani. This adventure's made for you.